Tarik Udang. Lagi na may Tarik Udang. Inkuso kayo ni Himila Pukot. Una Misyah. Grabe Misyah ni ban champion ni ban sinturon ni pula-pula ni kabawi. Beta ta ko Misyah. Wayro na post mo nagbibat joke mahaba. Botokon mo ratoy. Yo ko tanda bla. Ora. Ano Misyah Gustin. Misyah. Kau suka saja kau ano? Kelampuan niya kau simpan iskinol, merah sudah muka. Iya. Kenapa itu Misyah? Kau pakai saja penlap dicuci muka. Iya. Itu nih. Betul komen-komen. Kau pakai Kalau kau mau putih terus gasolina. Tarik. Sama peluru. Apa kata kau? Adalah Apa kamu? Ada Mana gua tahu. Apa yang best? Tim ampal nasan Misyah apa yang best? Alright. Oke Ambo, yung pangalayan ko na Misyah ini jujurlah sayang. Jujurlah sayang. Puji. Jenny. Jenny. Misyah binti Tumbaga. Naiwan sintron niya WWE. Main ko Misyah, idol. Lillal lah. Oh, tarik udang na bunal na berhasil tarik udang. Last goal na. Wow. Yan na. Sulay-sulay ang kalang-kalang. Wow. Pinag-ito. Kau na kau indah. Masih-masih dan lumayan. Bunal. Ayaw na ko babapusin. Alam mo na isabihin si matang giling. Uy, sariwang kau Misyah mangiluk-iluk. Nabiya ini babuk bulunuk. Impanatutu kay mo biya kalau minggu. Oke, mencari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang kedua.
Inakan jumpot permintaan dari tuan rumah. Ipatawag ko no inkain na naman siya amon nagbabadyo ito amon chomel. Amon Ibrok chomel. niya bianing. Alam. Way narwing dekan inda Mimi naghihinang hachik po. Mimi. Naghihinang habilya lang tunggo bilyal.